Katanat penroi sor jong kejela Meghalaya kala ai jengmut ban pengendria ikilai spa sau pu arteli ki Longyeng na Harajan Colony Shaki Quartar jong keselong Municipal Board. Haba pentep ye kaniu ba prestun tensong menteri rangba penrap jong sorkar jela ulong ba katanat penroi sor kala ai jengmut ban sna pen bahaswa kini ki Quartar haswa ban kendria ye kini ki briuna thamyo molong. Halor kaniu ba tensong ula batha ye kini katanat bakan penbiang ye ka detail project report na kebentawan penkendria lut ya barok kini ki Longyeng syakni kejuk kejaka. Dia minta kasih nilai sim ya karai, berkata karai kelomba, ya ke quarters jongki. Minta mendesu ban ong bangin lek cetai TV hospital hama operet dan lekan lebek minta. Hakaju kejaka kabalasna yakin ki units berkinsa ini kinong tre jong ke municipal board. Hakaba nginsna di ki multi story building. Ban accommodate ia borok laispa sauku aye kini ki badon menta ante po iyo de kabar ngilai rairu ba ka ia ka DPR ke detail ke DPR borok narus dong ban perkrek de ko ban fest aka bigla ong ki sedang no thau no ia ke DPR ka haba ong ke DPR kamu nadu ke desain nadu ke estimate bat ki detail nadong sedong kenang ba kinyo ban pha sa kasoda nakaliang jong sekar pengile ya ka betul kam kata kade ka bangi sim ya rai ta cebit bat ngakan men scam ba kani ka bangi sim ya rai kan long ka solution ka permanent solution ndai tang nak benta jong ki bapri ki perlok jong ina harijan ndai kan long nak benta jentoi ke jelame kala jong ibarokoi Lanon siya Bagi ko kani ko bakin pagkarya sa katay ka tsaka ni ba kisnang ko bamanswar ko ada plan mo kata ka jingkarwa nung kata ka rai ko ba sarkar sa magpagkarya ng tembator banday ka katay ka kwarta badon ka municipal gini gibro ki persa ba ki kantra e banday hato hado ka na kay matakan ki gini gibro kantra banday sa ka tsaka abi hakato ka meeting ka mysyong batki na try pikan ma ba hak mangkong ka ba kiru ki menjur na kam ta ka relocation tamba kiru ki kwa hangno ko jaka dia mentang opini kalian jogi ke government ngin sa pentip bani support iki ban syong meeting mereka benengkong akan ni kejingelang ke syong mentang kejangit na kalian jong ke department jong ke urban affairs department hadin di babut tuli ki benai ki ba lekwan jaka keleng tengi siapa the most ideal place kan long baik akan ni ke existing place ka ba ladon lepa atau kekuatan nang mentah jogi bakin syong kisah mungkin orang trade jong kasilong municipal dia nak radau ngopi ya kan ni mentang idang up satang ya kan ke DPR anla de penanta ngan sakot meeting ya kini ki harijan colony committee ba ini ya pensyai ni pesutu ida syong lang bati kenang ba inang ya proceed ya syatang